Korang pernah tengok tak pasangan suami isteri lepas dah bercerai, masing-masing glow up. Si perempuan makin putih, makin slim dan sebagainya. Si lelaki makin sadar, makin berjaya dalam soal kewangan dan sebagainya. Pernah nampak tak? Soalan aku, kenapa tak work towards the glow up masa korang tengah bersama? Kenapa? Kenapa lepas dah bercerai baru masing-masing nak sibuk glow up? Kenapa tak sama-sama work together untuk achieve versi diri korang yang terunggul? Kepada kaum lelaki, you should have done it for her. Kepada kaum perempuan, you should have done it for him. Why do you need a heartbreak to push yourself to do better? Why do you need a heartbreak to push yourself untuk achieve versi korang yang terunggul? Kenapa? Isn't love enough? Love should be stronger than heartbreak, right? If you truly love your wife, you would have done it for her, bro. And if you truly love your husband, you should have done it for him, sis. Yang satu lagi, kepada kaum wanita, kenapa glow up lepas korang dah bercerai tu bukan ke arah agama? Kenapa ke arah jauh daripada Allah? Kenapa? Dah bercerai, pakaian makin menjolok mata. Yang bertudung siap buka tudung. Kau dah tunjuk apa ke ex-husband kau? What he have lost ke? Kalau glow up kau lagi jauh daripada Tuhan, glow up kau lagi menjolok mata dan sebagainya, you are not showing your ex what he has lost. You are showing him what he has gained. So my point is simple. When you are together, work with each other untuk achieve versi korang yang terbaik. Bukan lepas dah bercerai baru sibuk nak glow up. If a heartbreak pushes you to be a better person, imagine what true love can. You guys are focusing on the wrong things. Assalamualaikum.